Deus quem será o Pai. Então, como posso? É dele. E eu, ou ele.
cho moito, Pepiño, pero non estou na casa. Estou traballando. E que trabalho? Estou contando a tua historia. Aquí, tonto, non me ves? Mira, ide hacia o portal da miña corte, sabes? A corte... E acomodadesvos ali, que eu tan pronto remate a historia, tú rapidiño tala. Graciñas, María. Un biquinho. María. Regresano da corte da raza. Dime. Date presa que vengo nel! Ai! Ai! Ai!
quieres recibir regalos de oro. Arriba más. Y ahora vai, tranquilo. Agora sí, os Reyes Magos. Aquí está o meu regalo para o neno. É un cofre cheo de mirra. E isto que carallo é? Non o sei. Resina, nin idea. A mí miro un paquete así. E se queres saber
así foi como Xosé pagou as súas débedas. Ahora que normalmente somos amigos, ¿no quieres un préstamo para montar otro negocio? Jesus, meu filho, já está bem. Deixa de formar se pode amar. E já bastante nada deverás quando menos.